Там описывается в Библии как божественное, небесное счастье, полноценная радость. Täydellinen aito ilo tulee vain Jumalalta. Настоящая радость, она только от Бога. Ei ole kysymys mistään onnellisuudesta, Вопрос не стоит просто в такой подделке какой-то mitä счастья. maailma antaa. То, что мир хочет дать Ei, нам. se ei ole ollenkaan Это sellaista. вообще не такое. Se on se hengen hedelmä, joka on istutettu meidän sisimpäämme, sydämeemme. Это Божий дар, который посажен в нас. Ja sitä iloa ei voi mikään ottaa pois. И ничто в этом мире не сможет украсть эту радость. Se on Jumalan sinulle antama. Это Богом данное тебе. Ilo hänessä Радость в Нем. on meidän voimamme. Наша сила. Ei se tarkoita sitä, Это не значит, että meidän tulee aina kulkea hymy suussa. что нам надо всегда с радостной улыбкой ходить. Sekin kyllä on ihan hyvä asia. Это, конечно, хорошо и здорово, если улыбка Koska есть на лице. sanotaan sanalaskussa, että iloinen sydän kaunistaa kasvot. Потому что в притче говорится о том, что улыбка, она освещает лицо. Minulle eräs kerran vanha mummo sanoi kadulla. Одна дама, пожилая дама на улице сказала мне. Olin tulossa seurakunnasta ja olimme ylistäneet ja kiittäneet Jumalaa. Мы шли вместе с церкви, где вместе прославляли Господа. Niin hän sanoi minulle, Она сказала мне: sinä olet varmaan enkeli. ты, наверное, ангел. Mä olin vähän hämmästynyt. Я удивилась. Ja sitten mä kysyin, että miten hän niin ajatteli. Почему ты так говоришь? Hän sanoi, että sinulla on kuin enkelin kasvot. Потому что у тебя лицо ангела. Mutta mä tiesin sen. Но я знала, Mä olin täynnä pyhää henkeä. что я была полна Mä Духа olin saanut Святого. ylistää ja kiittää Jumalaa. Прославить смогла Господа Mistä mä там. olin kiittänyt häntä? О чем же я его благодарила? Pelastuksesta. О спасении. Mä olin saanut, Jumala oli kietounut minun pelastuksen riemuun. Потому что Бог объял меня, или Mä olin просто объял меня это своим спасением. Mä olin täynnä häntä. Я была полна Его. Mä olin kohdannut hänet Я встретилась с Ним. ja se näkyi ulospäin. Это было внешне видно. Ja mä uskon, että Jumala haluaa tänä päivänä, И я верю, что Бог сегодня хочет, että me uskovat enemmän чтобы мы больше toisimme, верили, olemuksellamme, полностью верили, elämällämme отдавали в свою жизнь häntä. и верили в Него. Että me olisimme hänen kuva. Это мы были бы Его картиной, Että Jumala, Obrazom. ihmiset tässä onnellisuuden maailmassa чтобы люди мы были представителями счастливого мира, näkisivät, mistä tulee aito ilo. чтобы другие в мире видели, откуда эта истинная радость идет. Mitä iloa ei voi viedä mikään olosuhteet. Радость, которую никакая ситуация не сможет Ei украсть. mikään tuska, Ни ahdistus. боли, ни какие-то переживания. Se pelastuksen riemu on sinussa. Спасение, оно с тобой, это радость с тобой. Ja jos täällä on tänä päivänä joku, Если еще здесь есть кто-то, että sinun sydämessä ei ole pelastusvarmuutta, и в твоем сердце еще нет этого спасения, уверенности в спасении, et ole varma, olenko mä Jumalan oma. ты не уверен или не уверена, что ты спасена, Tai tiedät, että mä en kulje hänen tahdossaan. или еще не знаешь, что ходишь в воле Его, Tee tänään ratkaisu. прими сегодня это решение. Tule hänen eteensä. Приди к Нему, Anna itsesi hänelle. отдай себя Ему, Pyydä syntisi anteeksi. попроси прощения за грехи. Ja sinä saat ne siinä hetkessä anteeksi. И в этот момент ты получишь Ja прощение kaikki, mikä грехов. on entistä, И все, что прошло, se on poissa. все останется Se on там, jäänyt. все там Ja tässä on se останется. uusi alku, А здесь новое mistä начало, Karolkin tänään puhui. о чем и Карол сегодня говорила. Meidän tulee vaan katsoa eteenpäin, Нам нужно смотреть вперед. ei katsoa Назад taaksepäin. смотреть не надо. Jos me rupeamme katsomaan taaksepäin, Если мы будем смотреть назад, käy niin kuin minulle. будет происходить, как со мной произошло. Minä aloin masentumaan. Я впала в депрессию. Ja mä ajattelin, että minusta ei ole mitään, ei Jumala voi minua käyttää. Я думала, да во мне нет ничего, Бог Kun не minulla сможет on меня использовать, sellainen menneisyys. потому что у меня такое прошлое. Minä olin 32-vuotias, kun mä tulin uskoon. Мне было 32, когда я пришла к Богу. Mutta mä olin elänyt aika likaisen elämän. Но я жила такой грязной жизнью. Ja kun mä tulin А seurakuntaan, когда я пришла в церковь, mä koin, että mä en uskalla ketään katsoa silmiin. я чувствовала, что никому в глаза не могу посмотреть. Vaikka mä olin jo antanut elämäni
Jumalalle. Хотя именно в тот момент я уже отдала свою жизнь Иисусу. Mutta mua painoi syyllisyys Но это чувство вины давило на меня. entisestä elämästä. Чувство вины о прошлой жизни. Ennen kuin mä löysin sanan, Прежде чем я нашла слово, älkää menneistä välittäkö. не помните прошлого. Katso, minä teen uutta. Смотри, я новое Se творю. puhkeaa taimelle. Оно Etkö рождается, sitä она huomaa? раскрывается. Älkää Обратите внимание, menneitä не muistelko. вспоминайте прошлого. Ja mä sanoin, että kiitos Jumala. Я сказала, спасибо Mä тебе, annan Господь. kaiken menneisyyden Все sinulle. прошлое отдаю тебе, Kaiken Господь. sen saastan. Все это грязь Ja mä прошлое. kiitän ja ylistän sinua, И я славлю и поклоняюсь että mä тебе, olen uusi luomus что я новое tворение Kristuksessa. во Христе Ja mä Иисусе. saan elää iloista, onnellista Я elämää. могу жить этой жизнью свободного, счастливого человека. Oli mun olosuhteet mitkä Какая tahansa. бы ситуация ни была. Iloa ei voi viedä mikään murheet tai sairaudet tai ei mikään. Ни болезни, ни переживания, ни страдания не смогут украсть эту радость. Jumala on näin sanassa luvannut. Потому что Бог так в Слове обещал. Me saamme olla aina lähellä häntä. Мы можем быть близки к Нему. Hän saa pitää meistä Он huolen. может заботиться о нас. Hän täyttää meidän haaveemme. Он исполняет наши мечты. Että meidän ilomme tulisi Чтобы täydelliseksi. наша радость становилась совершенной. Hän kohtaa meidän tarpeemme. Он восполняет наши нужды. Kun me rukouksin tuomme hänen Если eteensä, мы в молитве приносим Ему их, hän vastaa meidän Он rukouksiin. отвечает на наши молитвы. Hän pitää meistä Он huolen. заботится о нас. Eikö tämä ole jo yksi ilon aihe? Это же одна из тем нашей радости. Jokapäiväisen ilon aihe, Тема для ежедневной радости. että Jumala, Что Бог kaikki valtias, всемогущий, suuri Jumala, великий Бог, pitää minun pienen ihmisen elämästä заботится обо мне, человечке в этом мире. huolen. Заботится. Ei yksikään hius putoa sinun päästäsi, С твоей головы ни один волосок не упадет, ettei hän sitä huomaa. так, чтобы он не заметил. Meillä on valtava ilon aihe. У нас есть великая тема радости. Meillä on ilon aihe siitä, Радость о том, että mitä ikinä Jumala tahtoo, että me teemme hänelle, чтобы Бог не попросил сделать для него, hän varustaa siihen. Он даст для этого снаряжение. Hän on luvannut varustaa sinut siihen, mitä hän tahtoo sinun tekevän. Он обещал снарядить тебя для того, чтобы ты могла исполнить Его волю. Mä olen elävä todiste, Jumalan todiste Я siitä. живое свидетельство о том. Mä en olisi ikinä uskonut silloin 20 vuotta sitten, 20 лет назад не могла бы поверить, että minä nousen kenenkään ihmisten eteen todistamaan что я встану и буду стоять перед людьми и свидетельствовать. tai puhumaan täällä tänään. Здесь сегодня буду говорить. En koskaan uskonut. Никогда не могла поверить в это. Mutta Jumala alkoi puhumaan Но Бог начал говорить мне eri ihmisten kautta. через разных людей. Sinä tulet todistamaan minusta. Ты будешь свидетельствовать обо мне. Minä sanon, en varmasti tule. Я сказала, забудь. Ei minusta ole. Я не гожусь для Mä этого. olen niin ujo. Я такая скромная. Koulussa minut nimitettiin punastumisen maailman mestariksi. Меня называли в школе мастером или самой лучшей по краснению. Краснела я постоянно. Niin, mä olin niin ujo. Была мастером Mä vähän спорта поэтому. on aina änkyttänyt. Я всегда заикалась. Minäkö puhumaan? Я буду говорить Toisten eteen. перед другими. Toisille. Другим. Ei ikinä. Забудьте. Kunnes Jumala otti minut kiinni. Пока Бог не взялся за меня. Erään kerran, kun mä olin rukouksessa, Однажды, когда я молилась, tuli se raamatun kohta hebrealaiskirjojen viimeisestä luvusta. вспомнила место Писания, послание к евреям, последняя глава. Hän tehköön teidät kykeneväksi, Он да совершит вас способными делать, että hänen hyvä tahtonsa saa tapahtua чтобы Его благая воля свершилась sinussa в тебе ja sinun kauttasi. и через тебя. Ja pam, И бум, mä tiesin, я знала, että mitä Jumala on mun elämääni varannut. что Бог для меня приготовил. Ja mitä hän tahtoo, että minä teen. И что Он хочет, чтобы я сделала. Hän myös minut siihen varustaa. Он и снарядит меня для этого. Ja mä aloin rukoilla joka päivä. И я каждый день молилась. Herra, tee minut kykeneväksi Бог, сделай меня способной kaikkeen hyvään, для всего благого, että sinun tahtosi saa tapahtua чтобы Твоя воля могла совершиться minussa во мне ja minun kauttani. и через меня. Ja alkoi tapahtumaan ihmeellisiä И asioita. начали происходить чудесные вещи. Jumala on vienyt minua tähän vähän erilaista polkua myöten, niin kuin hän vie jokaista meitä. Каждого из нас Он ведет разными путями, как Он меня повел, своим путем.
noin 6-7 vuotta sitten mä aloin viemään tuonne Itä-Eestiin tavaraa ja ruokaa. Примерно 6 или 7 Vaatteita ja ruokaa. лет назад я начала привозить в Восточную Эстонию гуманитарную помощь. Mä vähän kyllä Одежду и еду. ajattelin, että jo tässä on nyt tämä mun palvelutyö, että mun ei tarvikaan puhua. И я решила, что вот, это моя работа, к этому я призвана, это я буду делать. Говорить не надо. Ja mä olin tosi iloinen. Eijan kanssa pakettiautolla vietiin tavaraa. И я была радостная, что просто сижу в машине с Эй, и вот отвозим товар туда, в Восточную Эстонию. Kunnes pikkuhiljaa Jumala alkoi nostaa minua, tai seurakunnat rupesi pystyttämään minua puhumaan. До тех пор, пока церкви не начали Тонистама. приглашать меня, свидетельствуй, рассказывай, говори. Ja mä menin aina sinne eteen näin. И я пошла дрожащими Ja коленями. mä sanoin, että Herra, Я говорила: Господь, en minä, да не я, mutta sinä minussa. но Ты во мне. Ja mä sain valtavan voiman И огромную силу ja получала, rohkeuden. и смелость. Ja näin Jumala alkoi viemään И minua. Бог так начал вести меня дальше. Sitten Jumala alkoi puhumaan naisten työstä. Потом Бог начал говорить о женской работе. Nostamaan naisia Itä-Eestin seurakunnissa. Поднимать женщин в Восточной Эстонии. Rohkaisemaan heitä. Вдохновлять их. Palvelemaan. Служить. Olemaan rohkeita Быть Herrassa. смелыми в Господе. Ja sitten eräs pastori soitti, voisitko tulla pitämään meille naisten kokousta? Однажды пастор один позвонил и сказал: проведи у нас женское собрание. Jumala avasi oven. Бог открывает двери. Ja tiedätkö, И знаешь mulle что? tuli valtava ilo. У меня огромная радость появилась. Vaikka mä edelleen en ollut rohkea, Даже если я раньше не была смелой. mutta mä tiesin, että tämä on Jumalan tie. Но я знала, что это Божий путь. Jumala johdattaa näin minua. Бог ведет нас каждую. Ja kun mulla aina sydämessä oli ollut, että mä haluan todistaa И Jeesuksesta, всегда в моем сердце было желание свидетельствовать miten suuri hän on. о том, насколько Он Miten велик, hän haluaa jokaisen ihmisen nostaa. о том, как Он хочет поднять каждого, Hän haluaa jokaista ihmistä auttaa. помочь каждому Hän человеку. haluaa aina viedä ylemmäs ja Он ylemmäs. хочет вести дальше и выше. En mä aina ole ollut onnellinen. Но я не всегда была счастливой, Silloin kun mä tulin uskoon когда я пришла к вере. ja mä menin kohta pian naimisiin, И сразу после этого я вышла замуж. mutta mä en ollut yhtään Но onnellinen. я не была счастливой. Ja mä menin Jumalan eteen itkien. И я шла к Богу с плачем, Minä olen pelastettu. что я спасенная. Ja miksi mä en ole Но onnellinen? почему же я не Mulla счастливая? on mies, hyvä mies. У меня хороший муж, Mulla on lapsi. у меня дети. Missä on vika? В чем проблема? Miksi mä en ole Почему я onnellinen? не счастливая? Ja hän vastasi. И он ответил мне: Aina kun sä kysyt Jumalalta всякий jotakin, раз, когда ты спрашиваешь что-то у hän Бога, aina vastaa Он всегда отвечает suoraan sinulle прямо tai тебе jonkun kautta. или через кого-то. Hän vastasi minulle. Он ответил мне: Se kaikki se synti ja saasta, missä mä olin elänyt, весь этот грех и грязь, в которой я раньше жила, oli jättänyt vamman minun Оставили. tunne-elämääni. оставили след в моей душевной жизни, в моих чувствах. Mä en kyennyt rakastamaan Я была инвалидом, я не могла любить. sillä lailla, kun rakastaa tulee. Я не могла любить или разрешить кому-то любить меня. Mutta hän sanoi, Но он сказал мне: minä haluan parantaa sinut. я хочу исцелить тебя. Haluatko tulla terveeksi? Хочешь ли исцелиться? Mä sanoin, että minä haluan. Я сказала: хочу, Господь. Herra, paranna minut. Господь, исцели Minä en меня. halua olla Я tällainen. не хочу быть Minä такая. haluan olla onnellinen, Я хочу pelastettu быть ihminen. счастливым, спасенным человеком. Ja hän aloitti työn minussa. И он начал свою работу во мне. Se oli tuskallista, Это было болезненно, kun niitä haavoja alkoi paranemaan. потому что rаны начали исцеляться, заживляться. Mutta mä tiesin, Но я знала, että minkä hän tekee то, что parantaa, он начинает, se tulee исцелять, todellisesti это будет terveeksi. истинно здорово. Ja mun ei ikinä tarvi palata Мне siihen. никогда не нужно возвращаться Mä туда. saan olla terve Я могу быть ja mä здоровой saan rakastaa. и могу любить. Minun piti opetella myös rakastamaan itseäni. Мне нужно было научиться себя любить. Ennen kuin minä voin rakastaa lähimmäistäni, Прежде чем я начну любить кого-то близкого, mun täytyy opetella rakastamaan itseäni. нужно научиться любить себя. Koska Raamattu sanoo, Библия говорит: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. возлюби ближнего своего, как самого себя. Ja tämän mä sain oppia. И я научилась этому. Oppia rakastamaan itseäni. Научилась любить себя. Hyväksymään itseäni tämmöisenä kuin minä olen. Принимать себя такой, какая я есть. Jumalan kuvana. Как Божий образ. Ihmeellisesti tehtynä. Чудесно сотворенной. Rohkeana. Смелой. Mitään pelkäämättä. Не боязненной. Koska Jeesus on mun kanssa. Потому что Иисус со мной.
Jeesus on mun Иисус со kanssa. mной. Halleluja. Аллилуйя. Ja mä kiitän siitä, И я славлю Бога, että mä saan iloisin sydämin olla tänään tässä teidän что могу edessänne. быть с радостным сердцем стоять здесь Kertoa пред oman вами и todistukseni говорить свое свидетельство Jumalan suuruudesta, о величии Божьем, ilosta. о радости. Ilossa on aina kysymys Jeesuksesta. Если радость, то вопрос всегда в Mitä Иисусе. Jeesus on tehnyt? Что Иисус сделал уже? Mitä hän tulee tekemään? Что Он еще будет делать? Mitä hän on? Кто Он есть? Mitä hän on ollut? Кем Он был? Vain siitä on kysymys. Вот в чем вопрос. Jeesuksesta, В Иисусе. ilon lähteestä. Это и есть источник радости. Hän rakasti meitä jo silloin, kun me olimme vielä Он syntisiä. уже полюбил нас тогда, когда мы грешники были. Kuoli meidän Он puolesta. умер за нас. Eikö meillä ole syytä iloita? Это же есть и радость наша. On helppo iloita täällä. Очень легко радоваться здесь. Mutta kun me menemme arkeen, Но когда мы идем в свои будни, ja meillä naisilla и у нас, как у женщин, on niin paljon murheita. у нас есть столько забот. Allekirjoitatteko te? Вы согласны, да? Подписывайтесь. On murheita. Да, забот. Minullakin on ollut viimeinen vuosi tosi murheen vuosi. Прошлый год для нас был годом переживаний и забот. Meillä on myös niin sanottu lama Suomessa. Вот это вот падение финансовое, оно коснулось и Финляндии. Ja business on ollut ylä- ja alamäkeä ja enemmän sitä В alamäkeä. финансовой жизни были и подъемы, и падения. Ja meillä on 17-vuotias tytär, У нас есть 17-летняя дочь, joka on ollut seurakunnassa ja käynyt ja palvellut Herraa. членом церкви была, служила Богу, действовала. Mutta vuosi sitten Но год назад kaverit vaihtuivat, друзья поменялись, seurakunta jäi. церковь осталась в Tuli стороне. kaikki, mitä tuolla maailmassa on. Все пришло, то, что в мире появилось. Niin monet yöt mä olen itkenyt. Столько ночей я плакала. Niin monet kerrat mä olen etsinyt häntä. Столько ночей я искала Mä olen ее. sanonut, että Jumala, miksi? И я спрашивала, Господь, ну Herra, почему? varjele tämä lapsi. Но защити эту дочь мою. Miksi on näin? Почему так? Ja aina kun mä annoin sille murheelle vallan, И всякий раз, когда я давала место этому переживанию, mä ajattelin, että mä en jaksa. я говорила, сил моих Mä en нет, kestä tätä. не могу перенести этого больше. Mutta kun mä menin Jumalan eteen, Но когда шла к Богу, Herra, mä annan tämän tytön sinulle. Господь, отдаю Mä en ее voi тебе, muuta. потому что Auta ничего не могу häntä. делать больше. Помоги Varjele мне, häntä. защити ее. Ja aina mulle tuli ilo sydämeen, И всякий раз появилась радость, että mulla on Jumala, что у меня есть joka Бог, kuulee minua, который слышит auttaa меня, minua, поможет мне, varjelee mun tyttöni. защитит мою дочь. Halleluja. Аллилуйя. Ja tuli se pelastuksen riemu. И появлялась Minä радость saan olla спасения, Jumalan oma. что я Божье Ja дитя, mun elämä on hänen и kädessä. моя жизнь в Его руках. Jos täällä on joku äiti tänään, Если здесь есть joka матери, murehdit lapsistasi, которые переживают за ребенка anna ne своего, tänään hänelle. отдай его сегодня ему. Sano, sinä voit Скажу, Jumala. ты можешь, Бог. Minä en voi. Я не могу, Sinä voit. но ты можешь, Господь. Varjele minun Защити lapseni. мою дочь, Господь. Ota pois minulta tämä Забери у murhe. меня эти Minä переживания. annan tämän murheen Я sinulle. отдаю эту заботу Minä en jaksa тебе. sitä Сил kantaa. моих нет носить это. Sinä olet pyytänyt jättämään murheet sinulle. Ты же сказал оставить наши переживания тебе, Me заботы. saamme jättää ne hänelle. Мы сможем оставить их ему. Tämä on kipeä asia minulle. Это больное место для Mä меня. olin niin toivonut, Я так желала, että hän säästyisi samalta, mistä minä. чтобы с дочерью не произошло то же самое, что со мной. Ja mä rukoilen, että hän säästyy. И я молюсь, чтобы ее все это Ettei hänen обошло. tarvitse käydä niitä samoja läpi, Чтобы mitä ей mä не itse надо было olen. проходить те вещи, которые я прошла. Kiitos Jumalalle. Слава Господу. Kiitos Слава Jumalalle. Господу. Kun mä rukoilin eräänä aamuna, Когда одним утром я молилась, mä koin, että Pyhä Henki sanoi minulle, я чувствовала, как Дух Святой сказал мне, että täällä on joku, что здесь есть кто-то, joka kantaa valtavaa syyllisyyttä. которая чувствует чувство стыда, En tiedä asiaa, вины. mutta syyllisyyttä, Чувство вины несет joka сильно, vie ilon, которое дает радость, joka taakoittaa, которое крадет радость, которое дает как бы бремя вешает. tiedätkö, Знаешь ли, Jeesus vei ristille sinun syyllisyytesi. Иисус понес на крест твое чувство вины. Kaiken syyllisyyden hän vei ristille. Все это чувство вины Он уже понес на крест. Kaikki syyllisyys olkoon pois Jeesuksen Во имя nimessä. Иисуса чувство вины уйдет сейчас.
Anna Jeesukselle syyllisyytesi. Отдай это Иисусу, Hän kantoi kalliin hinnan, потому что Он заплатил великую цену, että sinun ei tarvitse kantaa syyllisyyttä. чтобы тебе не нужно было чувствовать вины. Jeesus haluaa ottaa sinun syyllisyyden. Иисус хочет забрать чувство вины у тебя. Kaiken syyllisyyden. Всякое чувство вины. Ja hän haluaa antaa sun sydämeen И Он ilon, хочет дать твоему сердцу радость, vapauden, свободу, elää жизнь, iloista, onnellista Jumalan lapsen счастливую, elämää. свободную жизнь в Нем. Ja kun täällä sanottiin, И когда me здесь olemme было сказано, kuningattaria, что мы mä царицы, rakastan tätä. я просто обожаю Me это. olemme kuningattaria. Мы царицы. Me saamme aterioida kuninkaan pöydässä. Мы будем обедать у стола царского. Ja me olemme kuninkaan asialla. И мы ведем дела царские. Ja Jumala haluaa, että me naiset, И Бог хочет, чтобы мы, как me женщины, olemme hänen lähettiläitä. чтобы мы были Его посланницами. Me olemme niitä kauniita hänen Anna nenälinä. virtoja. Anna nenälinä. Ei. Halleluja. Чтобы мы были Его посланницами. Että hän saa meidän kauneutemme, meidän kautta olla se tuoksu Чтобы мы maailmalle. могли бы быть Его запахом здесь, Его присутствием. Me olemme naisia. Мы Его женщины. Ei yhtään miehiä väheksymättä. Мы не хотим мужчин сейчас никаким образом не уменьшить, не унизить, ни в коем Mutta случае. me olemme se kauniimpi. Но мы это красивая половинка. Miehet on komeita. Конечно, мужчины, они тоже такие приятные, olemme но niitä мы это kauniita. красивые. Мы. Kaikki omalla tavallamme. Каждый по-своему. Jokainen on Jumalan kuvaksi luotu. Потому что мы все созданы в образ и подобие Его. Ja Jumala haluaa käyttää meitä naisia И Бог хочет использовать нас, hänen женщин, valtakunnassaan. для Его царствия. Kuninkaan valtakunnassa. Для царства Kuningattaria, мы царицы, josta saa ilo pulputa. с которых может радость изливаться. Iloinen sydän kaunistaa kasvot. Потому что радостное сердце лицо освещает. Olkoon tänään meidän rukouksemme. Пусть будет нашей молитвой сегодня. Herra, vuodata sinä sinun iloöljyäsi minuun. Пусть, Господь, Твое помазание радости Твоего сойдет. Että kun mä lähden täältä sinne arkeen, Что я когда пойду отсюда в свои будни, se ilo vain pulppuaa. чтобы эта радость из меня изливалась. Oli siellä arjessa ihan mitä Что бы tahansa. там ни было в моих буднях. Halleluja. Аллилуйя! Halleluja. Аллилуйя! Аллилуйя! Там Noustaanko есть. me ylös? Давайте вместе вставим. Все вместе встанем. Ja koen, että me nyt rukoilemme Я чувствую, что мы можем вместе помолиться. ilon antajaa, Помолиться к тому, кто дает эту радость. Jeesusta, К Иисусу sitä обратиться. todellista iloa, Это истинная радость. pelastuksen riemua, Радость спасения. että me saamme olla ylitse vuotavia, Что можем изливаться радостью. että pimeä maailma näkee, Чтобы этот темный мир mikä on se todellinen ilo. увидел эту истинную радость. Se on ilo Jeesuksessa. Радость в Иисусе. Halleluja. Аллилуйя. Kiitos taivaan Jumala. Спасибо, Небесный Отец. Me kiitämme ja ylistämme sinua. Спасибо тебе, Me Господь. kiitämme Jeesus, että sinä olet täällä tänään. Спасибо, что ты здесь Sinä olet сегодня. tässä paikassa Ты здесь tänään. на этом месте, Ja sinä Господь. haluat vuodattaa И ты хочешь henkeäsi излить Дух свой. iloöljyä. Радость помазания. Vuotakoon iloöljyä. Пусть елей радости сойдет, Господь, Jeesuksen во имя iloöljyä. Иисуса. Nyt jokaisen sydämeen. Сердце каждой женщины. Ja se poistukoon kaikki Пусть syyllisyys, уйдет чувство вины. katkeruus, Пусть чувство Мурехтимinen. зависти, переживания, synti. грех. Kaikki Jeesus, sinun iloöljysi vuotaisi. Пусть, Господь, елей радости сойдет. Me kiitämme sinua, mitä Благодарим sinä olet тебя. tänään meille puhunut. За то, что ты уже сказал нам сегодня. Kiitos muutoksesta. Спасибо за изменения. Kiitos muutoksesta. Слава за изменения, Jeesus. Господь. Kiitos Слава, voimastasi, слава, слава за Jeesus. елей радости, Kiitos Господь. sinun rakkaudestasi. За Твою любовь, Господь. Sinun rakkaudestasi. За Твою любовь, Ja Господь. kiitos, että me sillä rakkaudella И спасибо, что в этой любви me saamme rakastaa toinen toistamme. можем любить друг друга, Господь. Mutta ennen kaikkea Но прежде sinua, всего любить Тебя, elää lähellä sinua, жить рядом с Тобою, Господь, palvella sinua служить Тебе, Господь, ilolla. с радостью. Halleluja. Аллилуйя. Halleluja. Аллилуйя. Amen. 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 Olkaa Amen. siunattuja. Аллилуйя. Будьте Amen. благословлены. Amen.
Аллилуйя. Давайте подарим все аплодисменты этой прекрасной женщине.